Minisita Haruna Kasolo wanyuma kuvuganaho abatora aba omurnaba abatunje sente z'emyoga nagira ngo aba okonja kurwana soboro bingi bino kutandika kureba ngo batandika bwa business oruko batahiza buri joba eki nchikongera entaasya yo makagabo nyensya bongera nabo kutunguka samubanga ufuna kama guba boba nanga sibya kufuna ko maguba temukola bya kinyumu okola business nga togifuna ko atudde asinga n'osinzira yingira mu business ng'olina kamaki ekintu kwenda kuterera abanyakitagwenda yes group nogiyamba nobaro binjire sente kwongera sente ezo nezo kugarrayo tiziri zabusi nijo ndugamba ngo abantu bege okukora bamwe abatunye sente z'emyoga basimere government visa twajya ngo tukaturone mfuze zitine bazire babo tubase kuziyamba akugira ngo akasenda ko batwire tukagere bimwe byome bitwaguramo ebitwabetine hamwe na materials twabetine nitutwabasa kugira ngo tuye abana banda rubazo tubase kuba yamba hemfuzi tuzegese kosiye byoma nazo base ko yamba nyencha kale bazitwara nkaloni then kwazitwire nkaloni bagura mu mapichi asa amapichi ago kugira ngo ubone abanyamakuru tubagevugira ka boda borders bazihereza abana abakuvuga boda nabone bihaka sente n'abanyamakuru bafana ko kasente. Minister nagira ngo abarije ko suggest sente ezi nabo kutunga sente zindi miliyoni 20 ejaje sirembibo amakuraga gasha kwa Gilbert Mhangus abo TV West.